Nako e setse ile magoletša go lebeletswe mekgatlo ya dipolotiki go ka ruma ka dipoledišano tša go hlama pušo ya mohlakanelwa. Mekgatlo ya dipolotiki e na le go fihla letšatšing la go sasa go fetša ka ditumellano tša yona. DA ka profenseng e re tshepa gore e ya go laola makgotla a mantši ka mebasepaleng ya ka Northern Cape. DA e re kgonne go ba le dipoledišano tšeo di na le go kholofelo ka Nama Khoi le September e le go moo ba na le go kholofelo ya go buša lekgotla la Mebasepala. Now, with regards to Nama Khoi and September, those were the only two municipalities that we have formal coalition discussions. And we have come to final agreements where we're only going to have a coalition agreement with Nama Khoi. Hopefully that will be concluded today because they will also have their inauguration tomorrow. And with regards to the September municipality, where we also had discussions, we could not reach or get a conclusion on certain points of the coalition agreement. Ka Nama Khoi, mokgatlo wa DA o ya go eta pele lekgotla la masepala mo le mokgatlo wa ANC o ya go ba mokgatlo wa kganetšo wa semmušo. A sela mathomo ANC e ba mokgatlo wa kganetšo ka makgotleng a Mebasepala. I am still waiting on the DA for a formal written agreement after I have scrutinized and proposed a couple of amendments and changes. And once received, I will again go through it thoroughly and undersign that coalition agreement before first council meeting. Mokgatlo wa DA o ganne go šoma le wa EFF ka Mebasepaleng e etša thembelihle mo mokgatlo be go na le dikgonagalo tše dintši go ka buša. Go le bjalo morago ga tulo ya lekgotla bekeng ye go ya go swarwa dikgetho tša tlaleletšo ka diwateng tšeo malekgotla a gona a ile go a hlokofala pele ga dikgetho.